Ijumaa, usomaji wa Biblia, Mambo ya Nyakati wa Kwanza 14. Leo tunajifunza zaidi baada ya kutembea katika mada yetu nzuri, kukagua uhalisia wetu. Tumeona jinsi gani tulivyoanguka kiroho na tunapaswa kufanya nini katika maisha yetu, lakini tumeona mada ndogo ndogo kuanzia Jumapili. Hali yetu sio nzuri, tunapaswa kumrudia Mungu. Tumeona jinsi gani tunavyokemewa, tunapaswa kutubu ili tuweze kupewa thawabu, yani zawadi ya nani? Ya Kristo katika maisha yetu. Upendo wa milele tumeangazia, kukaa ndani ya Kristo na utovu. Sasa ninatamani utoke na mambo baadhi ambayo yatakuongoza katika juma hili. Umejifunza nini? Ni vyema katika maisha yetu kuwa tunafanya tathmini ya mara kwa mara, kuangalia ukuaji wetu kiroho unaendeleaje. Je, unaimarika au unazorota tu? Ninaposema kuzorota, tunaporomoka. Kwa hiyo kama unaporomoka, tunapaswa kufanya matengenezo ambayo yatatusogeza karibu na Yesu katika maisha yetu ya kila siku. Jambo jingine, tusipunguze juhudi ya kumtafuta Yesu, bali tufanye juhudi ya mara kwa mara kumtafuta Yesu. Na juhudi hiyo tunaipata kwa kumwomba Roho Mtakatifu ambaye ndiye utovu unaotuungamanisha na Yesu Kristo katika maisha yetu. Lakini zaidi ya yote, ninaweza kuachia wito wangu mimi kwenu ni kwamba Ufunuo 3:20 linatuambia kuwa tufungue moyo wetu ili tumkaribishe akae pamoja na sisi na aweze kula pamoja na sisi katika mambo yote tunayotenda. Kwa hiyo mpendwa, fungua moyo aingie, anabisha mfungulie. Mambo ya kesho hatuyajui. Kwa hiyo mfungulie moyo aingie ndani yako aweze kuishi na wewe milele na milele. Amina. Uhalisia wetu kwa Yesu sio mzuri, tunapaswa kusimama imara.